Hello guys, good morning. Nilimen ke kiriteron so pini non nili tum ke doke berla long Bojaru Motors. So like is good news though. It's like actually nitimen kali hedi nili tum cross team pen but niding karong nai mangke alang lita indit vestigen la pen ke ladak nili tum difu pen I think first car like achiever ko. Actually pini bang pilo po gari booking a date hai delivery date kali so that chetong tu sinang ardu sinang alang li struggle alang li kupia kam si claim ma okay. Okay, lapu hello ma'am mangke. Oh, pardon. Alang si kan ha? Alang kan si. Jai kai upline kan honman sikine. Ya upline terus alang li laswa a platform ni panang pajon je sang ni pinian. So apar ni long elo. Atheni li ke sakuri claim sitame mahaya kal hai ke nam death lon ni li hengi chumu elo. Car ended. So like bangtum negative topic iti ma'am. Yeah, bangtum bu pode nili apor awi bu. Once ta minang ni nang thalo je nang li ke ilu teacher. Once ta nang koson si laso ke manage so time mangla puthani jima because like topic muni tum bu apor awi. Sakuri ka ta apor awi pupulu. Sakuri awi tum ta apor awi pupulu sita vestis long la ke siat platform la ke apor na u e. Kali nang li munit pa join non, munit phanamen thamo, product humun namo, lalo de nang li appoint long dun ko. Sita jeneli isi pudam kuji aman itu car biang long ta maximum I have adon tin pudam graduate mane ki end topic lo halang itu mane bekar pen topic khali mobile ka khela la song sini likhai lo la sini lipulam alang itu phan la soft platform long le alang itu wang sonte alang itu economically independent da dopo alang itu mane ke hanga son talong ko atheni lige example lo nili ke matha dam de la son mane son platform lo car ta lo aten travel fund ta lo and house fund along papang ni lebih sase sita me thanks to besties so platform ni mana nanti dia join ni non card achieve lo like siret kali lifetime par fund achieve ni ke la ni team lo ni bear ni downline alang ni mo sing lo ni alang ni no lifetime par fund achieve lo aning hang da non te en on lo kita alang ni bang ke alang le a dream card do ni dream card ke la first ke ni okay yeah thank you yeah ma'am la so business start ya ko nangli ko solo first bang nagi thanchi ko nangli negative tong do ma positive lo kido ke nangli first bang nagi thanne ko pilo nangli claim ko buda ko ma claim ko buda nili ke nili mitha ka chichini ne pulo ke nili ke claim kulila sona business one ri pusi nili upline than pulo a bostu ta nang thonon meeting na nang dunde la pe ke product ni chinam dam de pusi ki the sitono na bang ke nili upline na phanda nili sia phang wa upline downline jone kam kore kia go job mur upline sob khai bo hetu no mur upline ita gold director hoise moi start at diamond ita sekane upline of business etu nizor kiba hoy nizor business yeah non last message la hedi ni non ili owe kimi tum dopik la that pen geli tum dak difulang okte unemployed tum dopinga job ka we tum dopika charlie tum ke bari dopinga mon sita la tuman copy message so langli hin ben ki jang tum nili kuda mateng ke lada ke la so platform lo bang ke nangli tum ke do ko we la jitu hem do ret do pangtar ret langli tum han isi request lo la ke kacho bai gali is la besties of that la ke networking business alang itu man sia hok kam claim pami pulo dang ke apai tu men hang ne apo ben hang ne la pe la pima ki dream ada ke long on vegji la pen knowledge ta do pick ko manang li ke charlie la Allah knowledge ta ke long ni gitu mane experience thank you ya chorolo mem phan inge is good news bangala so gari ke mem amithang phan le ka chen kali husband hansi gift ki piji ko yes husband has a gift ki piji pura si just like nenangli to mani tena chuni ni kangtung yeah vestis long mango it's such a wonderful platform ilagada ke like arta langle means like ki theki ding ta langle nangli theko luwok ulai langle lada ki anuti hande equal si ki 3 la sinili tum hin ben la sinai pula thank you wish you well lunch